I dobar dan i dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Ja sam Anonimni majmun i mi ćemo danas obrađivati jednu temu iz matematike, to jeste integrale. Dakle, vi svi poznajete integrale iz horror filmova i vaših najvećih noćnih mora. Dakle, ovo su vam integrali. Znači, gdje god vidite ovaj simbol, znate da se radi o integralama. To je zapravo suprotan proces od derivacija. I imamo mnogo stvari koje možemo reći o integralima i o derivacijama, tako da imamo puno posla. Prije nego što počnemo, moramo napomenuti da ćemo praviti više videa, sad ćemo raditi neodređene integrale. I to jednostavna integracija, nećemo još parcijalno i tako dalje, bit će parcijalna, ali ne trenutno sada u ovom videu. Dakle, prilikom izrade zadataka o neodređenim integralima vi morate se koristiti tablicama, odnosno morate znati te integralne tablice. Sad naravno vaš profesor, ukoliko neka totalna iskompleksirana hulja, neće vam dozvoliti da koristite te vaše integrale, te vaše tablice, ali obično one bi se trebale koristiti, osim samo u ekstremnim slučajevima koje sam ja naveo. Nećemo sad čitave tablice ovdje pisati, nego ću samo navesti one integrale koji su vam neophodni za izradu ovih prostih zadataka. Dakle, morate znati šta je integral od dx, a to je naravno x plus c. Dakle, ovo c je jedna konstanta koju morate napisati samo jednom. Znači, nećete, ukoliko sad imate više integrala, pa sada više ovih c, nećete pisati 2c, 3c, tu bi bilo netačno, ne ćete samo pisati c. Jedno je dovoljno, jer je to konstanta. Treba će vam onda ova formula, da je x na n, jednak, dx naravno, jednako x na n plus 1 kroz n plus 1. To je jako bitno, naravno plus c. I ovdje ne važi, dakle, da n, ovdje važi da n pripada iz z, ali mora biti različito od minus 1. Jer ukoliko je minus 1, onda bi ovdje dobili 0. I dijeljenje na 0 nema smisla, tako da ovaj integral x na minus 1, odnosno integral od 1 kroz x ima posebnu vrijednost, a on je ln od apsolutno od x plus c. Kod nekih profesora ne morate pisati apsolutno od x, neki insistiraju da pišete, dakle, kao što sam već rekao, ukoliko vaš profesor iskompleksirana hulja, treba će vam, ukoliko nije, neće vam trebati. Jako je bitna i ova tablica za 1, ali stvarno se ne ovako, pardon, vidite šta piše, već sam počeo da budalačim. Znači, 1 kroz sinus na kvadrat x puta dx jeste jednako minus kotangens x plus c. I ova nam još treba, dakle, 1 kroz kosinus na kvadrat od x puta dx jeste jednako tangens od x plus c. I ja bi istakao još jednu relativno frekventnu, odnosno učestalu formulu, a to je integral od a na x dx jeste jednako a na x kroz ln od a plus c. Jako često, dakle, ove formule koje sam ja ovdje sada istakao, evo, nadam se da znate ih diferencirati. Znači, jednostavno ih sad prepišite negdje na papir i ukoliko vaš profesor ne bude dao da koristite te formule, onda nije problem, samo stavite ispod klupe, ne bi trebalo da vidite. Evo, ja sad krenem s nekim jednostavnim primjerom da vam pokažem kako funkcionišu te formule. Evo, imamo integral x na, evo, 5 dx jeste jednako
koristit ćemo s onom prvom formulom koju sam naveo, a to je x na n plus 1, n nam je 5, dakle 5 plus 1, kroz n plus 1, opet 5 plus 1 dx. I to jeste jednako, pardon, bez dx-a plus c. Plus c, ne znam što piše stalno dx. Znači, x na 6 kroz 6 plus c. I riješili smo ovaj zadatak. Idemo sljedeći. Probajmo sa negativnim eksponentom. Evo, x na minus 5 dx jeste jednako. Znači, x na n, znači minus 5 plus 1 kroz minus 5 plus 1. To je jednako x na minus 4 kroz minus 4 plus c. Riješili smo i taj primjer. Hajmo sad malo nešto kompleksnije. Evo recimo kad imamo x pod korijenom dx i recimo nek je tu treći korijen. Dakle, sad morate imati neko predznanje. Morate znati korijen napisati u vidu eksponenta. Jel? To će biti x na 1/3 dx. To jeste jednako. Znači, sada koristimo opet onu prostu formulu od ova prijašnja dva primjera. To će biti 1/3 plus 1. A sad dajmo malo ubrzati proces. 1/3, treba nam opet sa trećina, pa treba nam opet 1/3, moramo se vidjeti sa trećinama, a 3 kroz 3 je 1. Znači, to je naša jedinstva. Sad ćemo to dole isto napisati. To je 1/3 plus 3/3 plus c. A malo srediti i dobit ćemo da je dole jednako 4/3, a gore x na 4/3 plus c i dalje možemo srediti. Hajmo kad smo već tako uvijek pokrenuli, da dalje nastavimo. To će ostati 4, znači vanjski s vanjskim, unutrašnji s unutrašnjim množite. To će biti znači 3x na 4/3 kroz 3. Hajmo još jedan korak izvršiti da bude perfekt. Dakle, napisat ćemo 4 dole, gore 3, korijen iz treći korijen iz x na 4. Ovo vam je finalna forma ovog zadatka. Ukoliko budete ovako precizno radili, vjerojatno neće imati problema u buduće. Hajmo još kompleksniji primjer. Sad samo malo da vidimo kako izgleda. Znači, imamo razlomak. Evo, znači, x kroz treći korijen x na 5 dx naravno. Jedna mala napomena, uvijek kad imate integral, odnosno ovo čudo, imate i dx. Samo da to znate. Hajmo sad malo ovo srediti prije nego što krenemo na izradu. Znači, x dx smo uslovno da napišem. Ovo dx, za one koji ne znaju, je dio ovog gore brojnika, a ovo je do nazivnika. Mislim da je tako. Brojilac i menjacija i tako isto može. Znači, imamo korijen ovaj pretvoriti u eksponent, to je znači 5/3 jeste jednako. Opet ćemo pisati integral. Sada morate i ovaj što da znate. Vi možete, ukoliko ovo i ovo ima istu bazu, možete oduzimati, a možete i sabirati u zavisnosti od toga da li se radi o množenju ili dijeljenju. Znači, kad ovo hoćemo da gore prebacimo, bit će na minus 5/3. Ajmo gore već napisati gore x na 1, a tu su ono 3/3 dx-a. Tako da ćemo dobiti integral od x na minus 2/3 dx. To jeste jednako. Sad možemo napokon krenuti sa integriranjem. Dakle, x na minus 2/3 plus 1, to je 3/3 kao u prethodnom primjeru. I dole ćemo prepisati samo ove eksponente od ozgo. Šta sad dobijemo? To će biti x na 1/3 kroz 1/3 i to će biti, hajmo sad opet malo da ubrzamo, to će biti 3
To će biti 1, znači nećemo pisati uopšte više razlomak, nije nam potreban. I pošto je ovdje, vidimo dole trica, tu će biti treći korijen iz x-a plus c. Uvijek zaboravim pisati plus c. I vam treba plus c, a i ovdje treba plus c. Znači nemojte to zaboraviti kad budete pisali ove formule. Dobro. Nismo još gotovi, ako ste mislili da će tako brzo završiti, varate se. Hajmo ovaj primjer da vam još jedan štos pokažem, još jedno pravilo, a to je 2x na 5 dx jest jednako. Sada, ova ovdje dvica, nemojte da vas buni, ona je samo konstanta, a konstanta se ne integrali. Dakle, vi nju možete izvući ispred integrala, tako da će unutar, odnosno u sklopu integrala ostati samo ovo. X na 5 dx. Znači, sad je lahko izvršiti integraciju, to će biti x na 6, malo brzam, znači 5 plus 1, ja stavljam otkud to, i dot će također biti 6, pa dx. Mi ćemo sad da malo izvršimo kraćenje, skraćujemo dvicu, skraćujemo šesticu, tako da će dole ostati jedna trica i na kraju ćemo dobiti x na 6, opet dx pišem, ljudi ovo je greška, plus c, nije dx, zašto pišem stalno dx, plus c, znači kroz 3, a gore će biti x na 6 plus c. Ok, eto tu smo sad razjasnili. Hajmo sljedeći još složeniji primjer. Evo imamo integral od, pa sada 2dx kroz 3x na 5. To jest jednako. Ja bi ovo ovdje da istaknem. 2/3, to vam je opet jedna konstanta. Bez obzira na to što je razlomak, ona je konstanta. Mi nju možemo s punim pravom, bez ikakve brige prebaciti, odnosno napisati ispred integrala. Tako da ćemo sada i ovo malo opet morati srediti. 2/3. Hajmo malo brže raditi. Ovo sada množi sa integralom od ovog. Mi znamo kad se ovo gore prebaci, piše x na minus 5. Dakle, dobit ćemo x na minus 4 kroz minus 4 plus c. I to jeste jednako. Opet možemo skratiti dvicu i minusovu četvrtinu, tako da ćemo na kraju dobiti minus x na minus 4 kroz 3 plus c. Ajmo da sada sredimo i ovu do kraja, znači vi imate pravo da prebacite, ako hoćete sada u x na 4 dole, tako da će ostati minus 1 kroz x na minus 4, bit će x na 4, to će biti 3x na 4 plus c. Ovako vam izgledalo potpuni rezultat, ja vam preporučujem da uvijek do kraja završite, jer inače možete do problema sa profesorom, vašom huljom iz matematike. Ajmo sada ln od 8 dx kroz x jeste jednako. Možda sad nije na prvi pogled baš jasno, ali ln od 8 vam je konstanta. Znači, ako niste upoznati sa logaritmima, pogledajte kod nekog drugog youtubera ili pogledajte kod mene, jer vjerovatno će tu isto nekad da izađe, možda i neće, ne znam, vidit ćemo. Ln od 8, dakle, mogu izvući ispred integrala. A u integralu će ostati, ja mogu napisati x na minus 1 dx. I šta smo malo prije rekli? Ne smije n da bude minus 1. Ako je n minus 1, onda nećemo koristiti običnu formulu za integral, nego onu sa ln-om. Znači, dobit ćemo da je ln od 8 puta, znači množimo sa ln od apsolutno od x. Vi ne morate svugdje pisati, rekao sam već, apsolutno od x, zato što se tu manje više podrazumijeva, ali ima uvijek neka hulja iz matematike koja će vam oduzeti bodić. To je vaš dušmanin, tako da pišite to bolje.
Ajmo sad imamo sinus od pi šestina, aha, malo je trigonometrije, naravno, zato su ovi integrali i derivacije dosta složene, jer morate imati veliko predznanje. Sve su matematici nadovezuju, ništa nije džabe što učite. I morate uvijek znati sve. Znači, ajmo ovo sinus od pi šestina, dođe ga jedna polovina. Tako ga dođe. Ako ne znate, koriste digitron. Pa će biti 0,5 u digitronu, kad izvadite sinus ovo. Pi vam je u principu 180 stepeni, a 2 pi, jedan krug, to iznosi 360 stepeni. Znači, podijelite jednostavno 186 i onda sinus od 30, tako će biti, to je 0,5. Mala pomoć i eto, to je to. Znači, 2x jest jednako. Mi ćemo opet ovu konstantu, ovu gore konstanta, izvući ispred. Znači, jedna polovina integral od 1 kroz sinus na kvadrat x. To je jednako. Mi imamo formule, odnosno tablice, koje nam govori da je ovo zapravo dole minus kotangens od x, a to je minus jedna polovina kotangens x. X plus c. Ovo je c. Vidite. Nisam stisnuo sam se. Znači, jako su vam bitne ove formule koje sam ja na početku ovdje determinisao. Ajmo sljedeći zadatak, još malo složeniji. Evo recimo ovako. 1 minus x na kvadrat, pa opet na kvadrat kroz x na treću dx. Šta sad imamo ovdje? Znači moramo prije svega ovo kvadrirati. Radi se o, je li ovo binom? Ne znam šta je, ajde nije bitno. 1 minus, pa sada dvostruki prvi puta drugi, znači bit će 2x na kvadrat, ako se ne varam, plus x na četvrtu, drugi na kvadrat, to je x na četvrtu, kroz x na treću dx. Opet sada morate imati izvjesno predznanje, jer inače ne biste mogli znati da se ovo ako je gore sabiranje oduzimanje može napisati u vidu zasebnih razlomaka. Dakle, možemo pisati integral od 1 kroz x na treću minus integral od 2x na kvadrat kroz x na treću plus integral od x na četvrtu kroz x na treću dx. Svugdje treba dodati dx, uvijek to zaboravim. Znači, čim imate integral, mora biti dx na kraju. To je isto kad programirate, pa ne možete završiti jednu funkciju ako niste onu naveli zagradu. To je neko zagrada u principu. Hajmo sada se malo snađemo u ovom našem ovdje urnebesu. To će biti integral od x na minus 3 dx. Pa minus, možemo dvicu izvući kao konstantu, pa će biti x na minus prvu kad ovo sredimo, x na minus prvu dx, vi znate što vam to govori, tu smo se već susreli u ovom videu s tim, i dobit ćemo integral od x dx. Hajde da vidimo čemu je to jednako, prijeći ću u novi red. Ovo će biti x na minus 2 kroz minus 2 plus c minus 2, pa sada ln apsolutno od x plus c plus ovo će biti x na kvadrat kroz 2 plus c. I sad, na kraju kad to sve sredimo, ovdje vidimo imamo x na minus drugu, to možemo bez ikakvih problema uraditi. Stavit ćemo gore jednostavno minus 1 kroz 2 plus x na kvadrat. Odnosno nije plus nego puta, pardon, greška. Puta, naravno, neće biti plus. Minus 2 ln apsolutno od x i ovaj zadnji plus x na kvadrat kroz 2 plus c. I mi smo uradili i ovaj sada primjer i krećemo na jedan novi. Ajmo da vidimo kako još imam. Imam ovaj sočan jedan integral od
Pa sada x minus korijen iz x što množi 1 minus korijen iz x dx kroz treći korijen iz x. I vidimo da imamo kamaru posla ovdje. Hajmo srediti nazivnik, pošto je najjednostavniji. Mi volimo da pretvorimo korijen u vidu eksponenta. Moramo opet množiti ova dva binoma, tako da ćemo na kraju dobiti x, znači prvi puta drugi, minus x korijena iz x, a korijen iz x je u stvarnosti x na 1/2. Ajmo to odmah da evidentiramo. I završili smo s prvim, idemo sa drugim, pošto drugi ima ovaj minus ovdje. Biti će minus korijen iz x plus x, pošto ovo i ovo daje normalan x, jer je korijen iz x puta korijen se uništi. I vidimo, sad imamo i ovdje kamaru posla. Hajmo sve opet razmontirati. Ovdje fali dx na kraju, nemojte to zaboraviti kao ja. Dakle, integral od x kroz x 1/3, to će biti x na 2/3 dx minus, pa će biti integral od, samo da vidimo šta je ovo, bit će 4/3, pa minus 1/3, i to će biti samo x. Imamo minus integral, ovo će biti x na 1/2, ajde tu zapišem, pošto je malo ipak teško da odjednom pišem. Plus, znači 1/3, i sad ostaje, ovdje fali dx, znači dx, i plus, ajde nemamo sad ovdje prostora, x na 2/3 dx jeste jednako. Šta čemu je jednako? Kad sve tu sad sredimo, dobit ćemo nešto sljedeće, znači ovo će biti x na 5/3 kroz 5/3 minus x na 7/6 kroz 7/6 minus x na 1/6 kroz 1/6 plus x na 2/3 kroz 2/3. I možemo i dalje ići, ali ja mislim da nema sad potrebe da toliko razmontiramo. Vidjeli ste o čemu je poenta, o čemu je štos, puno posla. Ajmo sada upotrijebiti jednu formulu koju do sad nismo koristili u ovom videu. 2xe na x jeste jednako sada integral od 2e na x. To možemo sad napisati u zagradi, pošto ovdje fali dx. Znači, i ovdje dx. Možemo ovo staviti, pošto su eksponenti jednaki, mi možemo baze samo prepisati i staviti na jednaki eksponent. I da vidimo čemu je to sad jednako, treba nam ona jedna formula koju sam ja naveo na početku videa. A to je samo da je vidim. Evo je. Znači, integral od baza na x, znači 2e na x kroz ln od a nam je 2e, plus c. Integral se gubi. I sada znamo da je 2e pa sve na x kroz, evo sada, pošto morate sad nešto logaritma, vi možete logaritam uvijek rasta, bit će ln od 2 plus ln od e plus c. A bitno je da znate da je ln od e, ovo e, znam, ne vidi se, 0. Odnosno, pardon, 1. 1, nije 0, 1. Evo, šamar, dobio sam, 1 je.
Sad ću zapamtiti. I eto ga, to je to da znate. Imamo još jedan zadačić da uradimo. Znači imamo integral od kosinus 2x. Da odmah zapišem x, pošto sam ja jako zaboravljiv. Sinus na kvadrat x puta kosinus na kvadrat x. Hajmo sad da vidimo šta nam sad ovdje treba. Dakle, prepisat ćemo integral i sada vi morate znati rastaviti kosinus od 2x. A to je u stvarnost kosinus na kvadrat x minus sinus na kvadrat x. Od vas se znači zahtijeva da vi znate dosta trigonometrije. Što je jako frustrirajuće, znam, ali šta ćete kad je takva matematika, sve se na drugo lagero i sve se taloži i sve se. dx je jednako. Imamo pravo da rastavimo ovo sad na dva integrala. Tu će biti 2 kosinus na kvadrat x kroz sinus na kvadrat x kosinus na kvadrat x dx minus integral sinus na kvadrat x kroz sinus na kvadrat x kosinus na kvadrat x dx. Jednako, idemo u novi red. Hajmo odmah da izvršimo skraćivanje već ovdje. Znači vidite, iz aviona se vidi da se kosinus na kvadrat, da se kosinus na kvadrat x mogu pokratiti, ostaje 1, a tako ovdje se može isto pokratiti. Znači mi ćemo sada uvrstiti formulu da je integral od sinus na kvadrat x je jednako minus kotangens x. Minus kotangens x minus, a integral od 1 kroz kosinus na kvadrat x dx je tangens x plus 3. Uradili smo još jedan zadatak. Hajmo sljedeći primjer sa kosinus i sinus som, ali malo složeniji, samo da ga nađem, ne vidim gdje mi je. Aha, znači imamo integral od tangens na kvadrat x dx. To jeste jednako. Integral od, sad opet moram znati trigonometriju, šta je tangens? Tangens je u principu sinus od x kroz kosinus od x. Znači vi sad morate napisati sinus na kvadrat x kroz kosinus na kvadrat x puta dx. Ali sad vas očekuje da vi znate još nešto, a to je osnovna trigonometrijska jednačina je da je sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x jednako 1. Vi sada znate da je sinus na kvadrat x zapravo jednako 1 minus kosinus na kvadrat x. Brutalno, znam ljudi, ali šta ćete, takva je matematika. Znači sad ćemo gore umjesto sinus na kvadrat x pisati minus 1 minus kosinus na kvadrat x kroz kosinus na kvadrat x dx. Pretpostavljate si, možete pretpostaviti šta ćemo sljedeći raditi, rastavit ćemo da. Znači bit će integral od dx1, znate, ne mora se napisati, kroz kosinus na kvadrat x minus, sada ovdje se može pokratiti, dobijete samo integral dx-a. To jeste jednako, znači kosinus x, to je stvarnost tangens x prema tabličnim vrijednostima, evo napisat ćemo ga odmah ovdje. Tangens x, integral od dx-a imali smo isto, to je u stvarnost samo x, znači minus x plus c. I mi smo izvršili uspješno i ovaj zadatak. U sljedećem videu ćemo da se još bavimo određenim integralima, samo malo težeg oblika. Hvala na pažnji i doviđenja.